fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Akwaba sonko enkoma eye ahwefo ani etiefo adane da munya ebre eji edwa ehweye na enedei enso musonfo muniaba ekwesi kapa menimu edi eye ehia ebiembe sansa ade echi ade esebia no yete ensem foforo ewo eye wo mayi mu na dane dan so enoma bebre enedi atentwie ewo wo mayi emu achese ebi ababeto eye yapono eso Ghana ekwakwa yese eye the democracy aye yusu kabi mamen kabi amemo men kan sa amom no obi ante ase kabi mamen kabi amemo aye wo mu agese obi a etimi gina baabia ekere na adwen obi a etimi di no opinion etu edwa obi a etimi kan bibia abra postini enche no sojani enche no ana se eye empanifo entimi enya wo mo ehwe ni ntine ekwakwa yese eye agensemo eye aye ade bia ewo se yenhwe na yempanipo masibre anyesam enchima ebeba babedi eye eche no enam se yesi di odi eche wo suan odi kanante won beba baba ye de chensa ma afi de kabi ma menka bia memo no ebeba baba jensem a ye be hwe se ye be pe eye ano anase ye be so ano ne apanipo masibre ensusu entimi enye ye de biara eda denti ena ama enedei meka eye sa ensem we nyina eyesem eye Ghanaian billionaire ni din de eye Ibrahim Dauda adodo na nim ni se Ibra 1 eye wo ya abrantie biam eba no se ye social media so ya be ye time video kase su de wodi eye akoten ewo ho ye papa na nansan entem ansa na ye former president Jerry John Rawlings eba babewo wodin kaibo bi babetu eye edwa wotwemu as a prominent person bi ebewu ewo omaimu na be ye tese eye abrahotema na esum kabi pam ene bedru omai no eno ankoda ena chese eye ye mampanyi edi efri mum etwe nso so wo ba abonten edi bebetu edwa ese wo ba besie bi a wo eye aban mu wo no nso so enche wo beto ensem we ebebeto edwa na Ghana for kase abrante ide ne ha no se nyame ede eye enkomhye adoma chede adom no ana se eye denti ena otimi nya pepa no eba abonten ebe kekasa eye ensem we enyina ebusuafo eno nso enso ho a wo ba abonten esa de nsem bi ebebeto eye edwa ese eye December abato no krampo no enya de ese ebe baso no de woka ensem a wo twen se ensi enwie ansa enti wo hwe ne mu kwan se ni prophecies a wa prophesy egu honom no anane ensem a waka de ato ho no ebebe mansa na or the next one a wo de ato eye edwa nanso ebusuafo akwakwa yes ase ye nua ba mayi wo twen the next one wontimi entwen enti wasaba abontin ebim na se de wo de eba de ye wild allegation and wo de eto eye MPP amanyoko no eso a wo chiremu a nuama bone terrible things ebe happen ewo Volta region on the 6th of December se nyame ambemu a na susu nyame ebedi eye ne ma afofie na no na wo chemu ebiemu a wo ka ne sem attack bi ebe koso ewo Volta region na MPP amanyoko no na wo mo ebedi eye sa adwuma no wo mo plan se de ebe ya election no entimi enkoso anase nyoma entimi enkoye na susu nyankopon ebe ma na basa eso amebibia aye akone kwanso wano or say there is going to be an attack on Volta region and some parts of the northern region. The MPP government is planning to take election going into runoff if and only if they are losing. Their intention are never going to manifest. We enen sama wasanso editu jana no obiye was stress e was so ebiem sem there is going to be a terrible attack in the Volta region, but God will intervene on their behalf. Something terrible
would happen in Volta region on the 6th December, but God will rescue them. #Ibra1. We enen sama wodi etu eye eja. Although say wambo eye edin anase wankyerem say ye ntokwa na ekoso, say ye basabasa ye na ekoso, say ye tututu na bekoso, say ye den na bekoso no. Ye nua be meyi ankyeremu ede, but the wodi etu eja en say something terrible. Ade a ehu, ade a kyese Ghana for ye ti ayakoma betimi abobrim. Ade a kyese ye dwen ho a beka say na da benda and asade we ehya ase ewo memu. Eno ene ade kyese ade huhu a ebekoso ewo wo mayi emu. No odi nsem we etu eja ewe na dodo na ase mamo mfi no abrante we de wono nanse kyese kasakasa ena aba no so ena wo sorry a wo kasa esanse ne nsem a waka nyina no ba kopa waka wom ena abemu wo ba wo so wo bewo nyamba mu ene abato a wo se ema so so enyamba mu enti we de eni kwaso wo bia efa no eye serious na abusuafo mama yenhwe eye adio ye nua be men waka nsem wenye de kan wenye de tosu mienu eya ade a wotaka ebi wo ho a ebem otimi hunu se MPP fo ye bibi NDC fo ye bibi wo suma se sei ni enso so obeka wienu obehu afa na ye tete enioma hu na ye kan na we koso na we yese na we pie na we ba na we yese eya ade a ekoso eya ade a esisi ehu behia say ye de yaso ebetie eye ne nsem no ana ye bontungu say ye nua ba mai de ye mfa na asem enye asem esanse na busuafo edi kan aba be campaign say wo eye adwumu yare anase bibi ekoso ewo na adwumu eniti ye mfa na nsem ne say enye ensem ebia na abusuafo abato ba akopɛ akonwa enye nipa menu na etena so ba akopɛ ena etena so na nsusu nipa mpempem ena contest for eye akonwa no na enu nti ye beye agency be hwe mogya agum enu nti ye beye agency ye beji obi kra e de afiri nsem abraye mbo nipa da abra kyese ye nim ha wanyankopɔn efa so ye nete mpo e de fore ye e de humi gu nipa mu e ma nipa beye okratasefo na nso ye agency ye de aye ade nyankopɔn abo eno ne ye bese no ade nyankopɔn abo eno ne ye beye afiri wo no eye ade ebeboa wo mayi ade ebetimi ama mayi akoso all those say wo bi kan asem den ya futuo de wanya papa krampo enfrim no den akakra bi mpo de wo benya se we de nyansasem ana wo be hu ne se we de badwem bakasa ebusua de ekoso enti say yenja yabato ana say yenye yema amanyoku e wo man mu no wo bia en resign ene campaign bia ni ho ene ye hwe na ene ye hwehwe mu ane hu say nipa we say dia eye ahemfo wo mu si wo mu hene ye se ane we ya de hyema na ene ye afiri honum ne ye nipa na ye de na ba basi akonya no so na enya ade say afi ne ye kwakoto aba no enu mom ne yenye ana say de because say de ekoso election year eseba na enche abato say beba so na enuoma a che say obi etimi ka de ope obi etimi ye de ope ne de ekokọ so e de ne betimi aye ade sisa no mayi ano ekan de nua be mayi ekan no kura bi ewom na se no kura bi wom ade ne betimi aye ama sabasa yi ya na terrible thing na wo susu se ebebem no ye betimi atwe efim for adwencha wo fa ensemi ho ebram e wo tuma gin eche comment section na ebi mo like videos na share e all the social media platform eso me dey e de ekwesi kapa that's the name ye be sanashia me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire